Kulesi siqephu sizobe sihlanganisa futhi sixazulula ama-radicals. Lana sinikiwe-ke isibalo sethu. Singasixazulula ngokuthi sicale sisibheke ukuthi yini esingayihlanganisa nokunye. Lana ngibona square root ka-2x to the power 2 esifana no-3 lo esinikeze wona, lo ene-square root ka-2 to the power x to the power 2. Singazihlanganisa le square root lesi kanye sihlanganise futhi nalo 3 lo wale square root lesi. La kulesi sokuqala i-square root kufana nokuthi ngino-1. Uma ngino-1 ngizothatha lo 1 lo ngimhlanganise kanye nalo 3 bese nale ma-square root engiphiwe wona ngizokhetha eyodwa ngoba ayafana. Impendulo engizoyithola ngu-4 square root sika-2x to the power 2. Bese la bese ngaphiwa nokuhlukile. La kuleyo yokuqala uma besiphiwe u-1a nakuleyo yesi-2 efanayo kube besiphiwe u-3a bekuzofana futhi besizohlanganisa sithole u-4a square root ka-2x to the power 2 besizothola kanjalo. Uma sesixazululile lokuqala sibuyela kule kokubili lo 4 square root sika-8 kanye ne-square root sika-8. Singathatha-ke i-square root esisodwa ngoba ziyafana sihlanganise lo 4 nalo 1 lo ongabhaliwe kodwa ukhona yena. Sizohlanganisa kuthi sithole u-5 ne-square root sika-8. Ngeke sivele sihlanganise loku esethe sakuthola. Kwamele sithole indlela enye esizohlanganisa ngayo. Lana singahlukanisa ekuqaleni lo 2x to the power 2 one-square root singemenza ngendlela elandelayo. La singathi 4 square root sibahlukanise. Square root sika-2 ngimphinde ngo-square root sika-x to the power 2. Bese uma sengiqedile lapho nala sizokhona ukuhlukanisa lo 8 ka-square root. Lana singathi sihlukanise sibe no-4 kanye no-2 engizomphinda ngo-2. Bese siyabuya siyabhala la ngaphansi leso square root esiphiwe sona. La ngizoba ne-square root sika-4 engizosiphinda nge-square root sika-2. Uma sengiqedile lapho ngizobuyela ekuqaleni. Naku la sino-x squared esingathola u-x. Angeke sivele sithi ngo-x ngoba kuyenzeka kwezinye iy'nkathi kube no-negative. Kodwa kwamele sithole u-positive yokuzoba ne-absolute value yaka-x le esithe saphiwa yona. Bese uma sesiqedile ukwenza futhi nokuthola absolute value yaka-x sizoqhubekela phambili. Lana le absolute value le sizoyibhala ngaphansi kanye nokunye esithe saphiwa kona naloku bese siya kule yesibili esizothola khona u-2 lo 5 lo esimhlukanisile le-square root saka-8 sithole u-2. Bese ngiyobhala ngithi ngino-4 ne-absolute value le engiyitholile kanye ne-square root sika-2 ethi ngibhale ngombala ohlukile kanye ne-square root sika-2
engizosihlanganisa nalo 2 esimphinde ngo-5 bese sathola u-10. Ngibhale lo 10 kanye ne-square root sika-2 futhi. Uma sesiqedile kanjalo singayishiya injalo impendulo yethu noma siqhubekele phambili. Lana-ke sizothatha lo 4 kanye ne-absolute value yaka-x sizibhale ngaphansi, sithathe kanye nalo 10 lo. Bese ngoba la sinama-square root afanayo sokhetha okukodwa. Ake sibhaleni. Sesizofaka manje ama-bracket uma sibhala le mpendulo yethu le esigcina ngala u-4 ne-absolute value kanye sihlanganise no-10. Bese eqeleni sizokhetha eyodwa i-square root sika-2 bese nayi impendulo yethu esiyitholile uma senza kanjalo. La le impendulo eziyi-2 zoyi-2 zilungile.